Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin sallallahu alihi wasallam. Bolesti koje najčešće izazivaju džini i sihr. Pa krenimo redom. Džini mogu da izazivaju različite bolesti, poput migrene, meningioma, aneurizme, tinitusa, nagle huje, zaboravnost, lošu koncentraciju, hormonske, aktivne i inaktivne adenome, epilepsiju, multiplu sklerozu, oštećenje vida ili sluha, Hashimoto, usporenu ili ubrzanu funkciju štitnjače itd. Džini mogu da izazivaju gušenje u prsima, tahikardiju ili bradikardiju srca, preskakanje srca, visok pritisak, astmu, naglo mijenjanje raspoloženja, pritisak u prsima. U stomaku džini ili sihr mogu da izazivaju helikobakteriju, pogotovo onu koja se stalno vraća, problemi sa stolicom, ciste na bubrezima, čirevi na želucu, operacija žuči, napuhivanje stomaka, povraćanje šlajma ili sukrvice, šok bubrega, bol ispod prsne kosti itd. Genitalije i kukovi. Kod žena džini mogu da izazivaju policistične jajnike, miome na grliću materice, endometriozu, začepljenje jajovoda, otežano začeće, umiranje ploda, pobačaje, mogu da izazivaju komplikacije u trudnoći ili čak carski rez. Kod muškaraca džini mogu da izazivaju inaktivan spermiogram, probleme sa potencijom, bol u preponama, prostatu, bol u kukovima i u donjem dijelu leđa, bol u koljenima itd. Što se tiče nogu, ruku i kože, džini mogu da izazivaju između ostaloga nemoć, mlitavost, trnjenje u rukama i u nogama, kočenje mišića, upale zglobova, meniskus, artrozu, psorijazu, dermatitis, crvenilo kože. Džini također mogu da izazivaju sve autoimune bolesti. Ne želim da se stekne dojam da sada svaka bolest koja se desi kod osobe bude izazvana putem sihra ili džina. Ali je sigurno, ako osoba koja ima bilo kakvu bolest reagira na sihr ili na djelovanje džina, da džini definitivno mogu da rasplamsaju tu bolest, da bude još jača, da bude još katastrofalnija, da bi uništili zdravlje određene osobe. Molim Allaha Đelešanuhu da nas čuva i zaštiti od zlih ljudi, zlih džina, sihra, sihirbaza, uroka, zavisti, zavidnika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.